Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku si Azwan Kumil mohon suiswi di lahat basilan si news ya kan basilan TV. Dahat subwe AA positif si COVID-19 dalam lahat TV basilan. Walau makanak kesigaw dalam malusu eme pulis. Pagabay makanak kesigaw dalam tabu dalam malusu demikian oleh pulis bisa. Munisipal dalam lahat basilan niya positif resisi. Akbar Municipality Dambua, Albarka Tellu, Haji Muktamad 2, Isabela City 35, Lamitan City 25, Sumisip 23, Lantawan 2, Malusu Tellu, Tipu-tipu 4, Tuburan Nambua, Dukung Kayapukan Dambua. Memang sa isap keletan lay si Sultan Kudarat Maguindanao, Cotabato ipimasi siya lay, teluhat to sir ng buhay Karen en puksiam na mapasitive ang bansiri. Best information todo kami ko ituloy pinagsadi-sadi ni siya bang mapasitibin pinasadi room ne, duk mangga mapasitibin pente negatibin pinasadi room ko isa. Walau makanak kasigyaw dalam malusu, gaan niya mas de, gaan niya driver license de, duga siya magtala-tala buko ito sarain subekte mag-social distancing atau physical distancing. Ito dalam tawo malusu, sine-sinege magmas, sinigya may pulis, salta pinatrabaho 2 oras lang si police station, bawin ni Nanglay. Bahati si bangsa ko dalam lahat basilan, 20 tahun pariyawa daated kita biko ito maglengan daho, duken 60 tahun isab pariata, daro isab kita paluas pegge, sinigyaw kita biko ito, ueme parinta. Momento kalagihan ted lengan ted data kita paluas aman dem luma, luah haja kita biko ito, pegge ko ito ekay positive dalam lahat tabi, supaya kita bita pahali ang bansakiya. Bangsa pamalin baya kita paluas, except tabi ted, magmas kita bi, dupag buo kita bi alkohol supaya kalisinan tabi tangan tabi lipuas ang niya antan tabi ina-ini. Eka magtilaw pito si kami bang sumiyan pinapola may amakeletan malay si Cotabatulay. Pati ko si kita bi kemon ko itulay gape niya schedule bang sumiyan mole. Duk duahan tabi siya bang dupen siya murah-murahan lapas aman sa kilay. Murah-murah na siya tapole pito si kita bi kemon. Taman ini nga balita tabi sa lawinin, magsukul si mag-sponsor load para si kami supaya ta-upload balita lawinin. Demikian dan si sine-sine may mag-suporta, mag-share si video ini, magsukul isab si Kaam, puas bilay, maid na ko si Kaam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.